Posebno smo ponosni na činjenicu da je naš prvi kum, Milić Stanković od Mačve, jedan od najpoznatijih srpskih slikara 20. vijeka, ali i na činjenicu da nam je čuveni član još čuvenije Medijale podario više svojih dijela koja zauzimaju značajno mjesto u umjetničkoj zbirci Muzeja Kozare, izjavio je direktor ove kulturne ustanove Zoran Radonjić. Muzej Kozare je prvi put obilježio svoju krsnu slavu Svetog Luku 31. oktobra 1993. godine. Tom prilikom je otvorena izložba Nenada Stankovića, a njegov rođak Milić od Mačve je prvi put i kumovao Muzeju Kozare. Sam Milić od Mačve je tom prilikom ostavio Muzeju Kozare nekoliko akvarela i ulja na platnu i u godinama koje su uslijedile on je često dolazio, to jest prilikom obilježavanja slave dolazio je u muzej sve do 2000. godine kad je Milić od Mačve i preminuo i nakon toga kum muzeja postaje Branko Miljuš, naš poznati grafičar i profesor i dekan na Beogradskoj akademiji likovnih umjetnosti. Ovaj poznati umjetnik, rođen u Gornjoj Dragotinji, Prijedoru i Muzeju Kozare je podario izuzetno bogat i umjetnički vrijedan legat u kome je, kako ističe Radonjić, oko 150 radova Branka Miljuša i njemu bliskih slikara i grafičara. Možemo slobodno reći da je on jedan od autora, pa ne jedan, nego neko ko je najviše učinio i najviše poklonio Muzeju Kozare. Sadašnji, a treći kum Muzeja Kozare, kao i Miljuš, rođen je u Gornjoj Dragotinji. Ime mu je Dragan Dragić, od 1965. godine živi i stvara u Francuskoj, a u Muzeju Kozare proteklog oktobra, podsjeća Radonjić, priredio je drugu zavičajnu izložbu. Zadnje obilježavanje naše krsne slave je bilo istovremeno i sa otvaranjem njegove izložbe. Također, kao i njegovi prethodnici, on je u velikoj mjeri obogatio našu zbirku, recimo da svake godine pokloni po jednu sliku Muzeju Kozare. Da kum nije dugme, potvrđuje i podatak da su Milić Stanković od Mačve, Dragan Dragić i posebno Branko Miljuš Muzeju Kozare poklonili oko 170 dijela, čime su značajno obogatili postojeću muzejsku zbirku u kojoj je 912 dijela različitih autora koja bi imala mjesta i u najprestižnijim galerijama u zemlji i svijetu.